Ladakh Karbi Khasia Lapen Nepali community do, but they are linguistic. Latum kado beta Karbi alam Chini puni Chini pame. Aposi nilis tame Karbi alam ben sikijaya panse pachini apor jelikpo tihek. Asi kecengsi pini umlapher hawar long emitang along ri emitang along pat emina hem along pila puson nilatum kapiri nang kaita kachisong nang yapan emina hem along Cuma huk abe kiju na huk abe tum kaci song ni man kait tatowa nang karjap nang labang itung ning miltan ning duk piglo lapen labang so pini lapsan kaci plang nang dia tapur bangke nili karbilo chali asamahin pen pudak ji nili madu phanta kapiri lam abe hok pe alam bote nili pudak ji laga itum karbilo autonomous council tum kachari ke plan play lapen state government tum nang kelang apang kre polo Ini jongsi nangli hemalong jongsi nangli an kicu huk wedat potang lesa solong lelang padong nangli kitu itu men kecito itu na ratus arleng kitu kuan situ manang kang hon ma pini tak secetrik tak lasi seleson pini political meeting ali sita ni lingjenang kok solam ke athela ke clear nali tum ke puna ke putum cicini tak lo ke nali tum matu ta kam kami kali ke matu ta hem ki klem nai kam kami pin kali sita pini pipon na tum dagang nang kok ke nali tum long ri long pat ka cing hon joksi pina karja Nang itung jong silong le cinghon he nang itung jong sinang lihan nang rit cinghon kali itu makar biang long cinghon he posante anu tinta wang bida istak pini wang nang kok kopi porlo laki ini tu makar cetoy tu arleng itu tu kicok ci ek nombor de kok polo pini ki ron tu lasi karbilo chali sama tumke nili tumke wang merji nonda nili tumke Ladakh ke nili tum pini vote nang chuhanga meeting le nili kibi gali na pen nili vote ka chuhangi ator karta we karbilo chali song pen men tunu ta election tu the Labang nang tum cindak kami. Lasi nilitum ke nang tum kisum loplata nilitum marja abdunji nang litum ta nilitum sonthop nang litum ta karbiang long dorapet nilitum angbong nilitum kaiki dorapet hagrapet nilitum ke korte muti saite lupu mathasi pinida ke Nepali palamawe pinda Gorkha palamawe pinda ke Khasia palamawe pan najir kiting pada tum dorapet ke pinyan tum kaci chok kaci bhamawe laso ko phansi tum prepared wrong laso mentally people tum katung na ta tuti ta nahi jana tu modern civilization along. Every race in this world is trading toward a threshold of science and technology. Science technology atawar along kita ampang apa rusti kaci prank kaci cak pensi solution ke wajib bukan komen tini tahun elu dalam tu. Lasi itu masih itu ke phiri juga masih bang lepas putar itu bang lalu nang ini tu itu cicak ni main lepas putar kali. Arona teng teng ini tu cing sai tu na. Arona teng tu charge tu na. Ini tum pudun lo ke, neli methang masih pudun dak lo, nang lipia kang lo dakiwan, lo alang li nang cefan lo, neke disipe sini pan invitation do meeting do mai do pasi neli wangi ngang lo, apa neli ke avenue sini ni dat pasi dakan wang joy lo, neli peng dun pit pit ke, lasi peng pit nang ne, arjunang la, arjunan dong ta chok cedak lo pulutang te, rada tun ke peng ke chokakam claim ri don tu, rada tun ke peng ke chokakam claim ri. Ladakh ka bisar je phan itum na society ka pe mesen je phan itu na society ka takang phirjir je phan akka hilo ka pe je phan ke itum lasi law and order itum ke salam lo ke police military itum ka salam lo ke lasi lahai nangle tum reporter hoi pen nili phanang karju la pen klarda kalam ke chini je phan nangle tum nili phanang karju phan nangle tum phan suri kardom pilo nili men long sing be nili kido murak lase la bang so alam tumi dik pen chenglok tumi la pen pini Ladakh munit ke cingrum nangko lake Meghaloi hui pen wang mesen si SP tum kadu wang si Ladakh output bang hini areng su alukot la bang hini na tareng su Ladakh rong akang bura la pen kenili tum kadu pen dak CPU bet unakes seta alang le tum wang si nang tum output dak pen ci uthai nang ipu la get kadu ka vela dak pen lidak apotsi la serata tum ta nengi punglo rata nengi thilo la pen nakola an duklip ma pukali uthot tum alang le tum mane gari aperthi penang ci yeng det pum troket troksika ba gari wang tu pen Ladakh ke Meghaloi lo punang ka declare ji puke bang lapen sa umat adim outpost bipo pini pengke permanent polis tum paduji pulahai alang tum ke wan isu apot se alang tum Meghaloi pen lasu apot se Ladakh Karbi Anglong kedu mate kadu ko be arat Nepali Khasi Karbi tum ta dak chitu nang koklo ala pen pini ya bangke ala Charles Magar hapu pen ke bang bangke la ke meeting po phan se alang ke bang putang ministret pen alang an amat meeting bang dak kali sabuda po mas alang di Ladakh pen pudam thuilo setara ta tum ke la son thot system son nang ke text ke bang le lobon pu kamang hu pen se alang li phan ta khang chek lo la thang na ta kai nobe
এটা টেম্পোৰাৰী আউটপোষ্ট দিছিলে সেই আউটপোষ্টটো মেঘালয়ৰ মানুহ আহি পেলাই মেঘালয় পুলিচ আহি পেলাই কিবা হ'ল কিবা কাৰণে ইহঁতে ভঙাই পেলাই উলুগুঞ্জি লৈ গ'ল উলুগুঞ্জি লোৱাৰ পিছত যোৱাকালি আকৌ মেঘালয়ৰ পৰা 20-30টা গাড়ী লৈ আহিছে আকৌ মেঘালয়ৰ পৰা পুলিচ প্ৰশাসনো আহিছে সিহঁতে আহি পেলাই ইয়াত যি অৱস্থা হৈছে যি হংগামা হৈছে ইয়াত হংগামা হোৱা পিছত আজি ইয়াত প্ৰশাসন আছে কিন্তু সেইবিলাক এনেকা কিমান দিন চলিব আমাৰ গিভ এণ্ড টেক পলিচি এটা কথা কৈ আছে যেতিয়া আমাৰ CM হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ কৰ্ণাট চাংমা সিহঁতে গিভ এণ্ড টেক পলিচি কৰি পেলাই ইমান হংগামা হৈ আছে কিয় এনেকা হৈ আছে যদি আমাৰ বৰ্ডাৰ এইটো মেঘালয় যোৱাকালি আমাৰ নিউজত ওলাইছে যে উমলাফেৰ ৰিভিউ ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি ওলাইছে কি এইটো ৰিভিউ ডিষ্ট্ৰিক্ট নেকি এনেকা মেঘালয়ৰ পৰা নিউজ আমি শুনা পাইছোঁ গতিকে আমি CM তুলিৰাম ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ বৰ্ডাৰটো অতি সোনকালে সুৰক্ষিত কৰি দিয়ক নহ'লে আমাৰ মানুহ যোৱাকালি আমাৰ গোৰ্খা মানুহ লগাত আমাৰ কাৰ্বি মানুহ হৈ পেলাই আমাৰ মেঘালয় মানুহটো আমি ৰকাৰ পিছতে আমাৰ প্ৰশাসন আহিছে কিন্তু এনেকা হ'লে আমি কিমান দিন ৰখিব পাৰিম সেইকাৰণে মই তুলিৰাম ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে কি যিমান সোনকালে হওক আমাৰ প্ৰটেকশ্যন দিয়ক অকল নহয় আমাৰ বেৰিগেড ইয়াত উমলাফেৰ থৈছে কিন্তু উমলাফেৰ পৰা কৰীবমান 10 কিলোমিটাৰ আমাৰ বৰ্ডাৰ আছে চাউডা হবাং আছে উমৰুটো আছে সিহঁতক আমি ছেভ কৰিব লাগে সেইকাৰণে মই তুলিৰাম ডাঙৰীয়াক ক'ব বিচাৰোঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ প্ৰটেকশ্যন দিয়ক আমাৰ চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ ইয়াত দিয়ক আৰু বৰ্ডাৰ চিল কৰি দিয়ক song hin penil tum pini dak umlapher hawar long nang humri patumi hin tumi se birtai long bang lai je kedam tang pedangan ajir kiding pen ladak border lo matela du Ahoi long penan kachar boji angring la sukethe tane tum thek long patumi dik het jong se tame ladak umlapher long police la so bio temporary la so BOP bangke alang litum Meghalaya pen wang masih alam tum dak pen uthai nangi dak pen food terek nangi po masih tum terek dak se so putha kapot ni tum stame Assam government funds stame tum media pen patu pin stame pachini lo la pen ladak law and order authority tum masih pachini lo lake Karbi Anglong along le ar lula border pen daile tum kilometer ket la pu ar lu si ki do dim lang stame ladak abang si pini bang ke ha kunat ni tu wang pen si ladak nang tum dak hem kim long le ladak dolong le ladak police BOP kim long le la hai bang ke la ni tu aphan la so ele tu aphan la so nangi puji bang madu ta ro na ye posini tum dak pini bang lo pini bang ke la so adim long ke bang pen ke thek long bang ke da law and order tum sta me kam ji claim lo jase met pet pini bang ke normal ke ban je phan selang ni tum sta me kam claim bom lo pe nili tum sta me pini da ke dona rap tum handa pachini kang ba kang tum bang la hello je itum ladak hajir ding klui pen durape de tum chomanga khaido karbia khaido nepalia khaido kaduk pen stame tum pusi ni tum ingsamjin pen si do bom lo posi pinian da ni tum dak thang kachihuri kacharbo la puson awe aposi pini labang so dima bang ke komane ha silong pen wang pen ladak environment na create la solong bang karbi lechani song tumta che don nun thek thela pen se ladak ki dora tumana tum chuning ri kang la helo na tumta peaceful ladak thang kachi chok kachi bhong kachi huri la so bidet nangji la non pini la so border lam the putha ka bang jaste met pet bang table long si dolo chief minister level chingwai po hala so ka chingwai long si upima result bang klang po ni tum kar bilo charli song pen dang lo ka du ka ve kar beng long ham phanga song tum same pressurize pi bom le je long le bang ke ladak bang ke i tum pen local public tum pen da ka disturb ni thanga rights ma si tum ave det lo ka chi bhogen choi bang ke la so problems ke solve je bang ke government tum responsible lo posi le tum pen sta me kar biara phan da ke do tum handa me tum pachini gang tung la helo nang le tum sta ka chi chok ka chi bhong bang ma du ta claim dun de je phan si tum chuning gang Karbi Charlie song ke la pini der le tum ke claim no mo kali like since from the beginning ni tum ke haprang pen da Karbi Anglong la so how war a boundary bang ke haprang pen tum boundary seal nahi poke batai ni tum memorandum mate pin pur lo pi bom se ta me government tum be la so anu ka chi den de that mate la so like bicycle attitude bang no ta do bo asi la bang ni tum Assam government phan ke jase met pet so da pen tum pin rem lo la pini Karbi Anglong autonomous council tum sta me la so putha ka bang ke pini law and order phan loop lot mar lang tum bang ke ka du go la political issue bang ke lang thu the la puta chok che like political issue penak posi political level se chingwai nang posi chief minister pen danglo kar benglong autonomous council long ke do ke thik ding tum dal so puthak chelang dun pensi prabjin pa so border bang sil nang po between the Karbi Anglong and the Meghalaya and also to the western part like the Chirikindang like Khirmis and also you can see the problems that often used to arise in the Khanduli areas, and recently this happened in this Chinthong constituency in the upper Chinthong areas like umlapher. So we could say that these problems happen often. This is because of the
total failure of the government of Assam as well as the Karbi Anglong Autonomous Council. So, as we have seen the vandalizations as well, so do you think that the police administrations of Assam has failed to bring peace in here, as we have seen the vandalization? Definitely, the government of Assam, on one part we can say that the government of Assam retreat from the police of Meghalaya, as we could see from the incident that happened one day ago. So we appeal the government of Assam to send more or to deploy more police personnel in the areas, and then to erect or to establish the border patrol outpost here in Umlapher, so that the life and security of the people around here are safe. And as far as the discussions between the Meghalaya and the Assam Special Himanta Biswa Sharma and Conrad Sangma, the Chief Minister, and they have made a statement that they will maintain a status quo. So, seeing these vandalizations and seeing this all the violence here, do you think that they have broken all the status quo they have made? Of course, the government of Assam and the government of Meghalaya, they had a meeting for more than twice, and we have seen the meeting had been organized by the Assam counterpart in Guwahati, and in that meetings they both discussed and they held a discussion, and they both agreed upon maintaining the status quo in the sensitive areas like a border, all the border areas of Karbi Anglong, Karbi Anglong. But since the incident that happened in the 2 days ago, which happened in Umlapher area, it's very unfortunate, and is from one part that the government of Meghalaya have just broken the status quo that to be maintained by both of the states. So do you want to say about this, whether this is a political issue or a border issue? Yeah, this is so to say, actually, whatever the problems surfaces every time, as we see, this based on the border issues. But I don't think that this is a border issue. Why? Because we have got the autonomous council, and this is one of the oldest autonomous council in the history in the Indian Constitution. That is this is a constitutional binding autonomous council. So after the after the government of India, when they conferred the autonomous council to Karbi Anglong, the boundary has been totally demarcated. So there is nothing to be confused about the border. But since this happen all the time, so I think this is not a. I just think that this is only a political issue. The political leaders often used to take advantage on these, and they only work for their own personal interests. So, as the government have taken decisions to construct a lot of developmental works here, especially the state universities and a lot of things here. So, do you think that it's constructing all the developmental works here in the western part of Karbi Anglong is convenient and enough to develop the border area? See, to construct a university in West Karbi Anglong, the state university, is only a pen and paper yet. Not yet seen. We have not yet seen constructing the university also. But as far as our knowledge is concerned, to save the entire boundaries of the Karbi Anglong district and West Karbi Anglong district, there should be establishment of border patrol posts in all the disputed areas. That will solve the problems that arises of it. Thank you very much.